Ngasho labumbani ihora lesikhombisa ekuseni ilokhu ishosholoze njalo ke lempolompolo ewuhlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya jikelele. Ihe nginixoxele bayakhala ke labantu abanigundela utshani. Bathi kanti vele why ningabaphakeli? Mabe lapha yabenigundela utshani bashaya ngomzimba nje. Kumele baze bashayise bengatholanga ukuya ngasethunjini. Hayi bonjalo. Omunye ke futhi uthe kuyoba sengathi unedrama uma ngabe semisa umshado efuna ijacket yakhe. Manje Nkosi yami ohamba nejacket yakhe Nkosi yami sheshisa uyibuyisele ungazuyithola usumisela umshado. Igaba labimukele nguNonxolo kwaMwalihle abangana nemhlophe qwa intokazi yale ondini esishami sesifundazwe esidala ngisahamba nayo Makholi. Yebo Mbukeli. Ngokuke sele singene kuyure yethu yesibini yenkqubo. Xa sikhobisa ke embizeni yethu nanga ongakulindela amanqaku. Umbutho ke wolutsha weNC uthi ufuna umyinge wama50 ekhulwini kuluhlukela abaqatswa abangengomalungu eParlamente kunyulo lonyaka ozayo. Kanti ke kwelinye inqaku kusekwe esinye isikhululo senqwelomoya sebhiliyoni ezisixhenxe zerandi kufuphi neDurbanville. Kunizi Mbukeli sikuphathele kona isimo sezulu ezemidlalo ndibala tonina. Noko ixesha sisenalo ngoku ke masithi chunce sijonge eziphala phambili kule yure. Any political party that does not have a solution to corruption and load shedding has no place in the ballot paper. Iyaqhubeka empangeni KwaZulu Natal ingqungquthela yenqubomgomo yeqembu iNkatha Freedom Party ingqungquthela iqale izolo. Sanibonani umpumi lo ngesinje iqhubekani nibukele ekhaya jikelele nisitholele isport, entertainment kanye necurrent affairs. Mina nawe sophumelela. Noma ngabe sebemelene nathi. Thando lwethu lomelele. Noma kungaphelo kwalomhlaba ekhaya jikelele. Umongameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi eliqela ngumthozimeleyo lisaqhubela iphulo lalo phambili kunyulo likazwelonke nolwamaphondo kunyaka ozayo. uHlabisa ke bethetha namalungu e-IFP ngethuba kuvulwa inkomfa yemigaqo nkqubo yeqela empangeni kwiphondo laKwaZulu Natal. Isigqibo se-IFP sokuzibandakanya isivumelwano sensebenziswano namaqela sihlangabezane nengxabangxaba ezangaphakathi eqeleni. Lamalungu e-IFP yahlangene lapha kuzohlahla indlela eyaphambili yeqembu. Izithunywa ezibalelwa ku500 isihambele lengqungquthela ukuze sibheke imigomo siphinde sidingide ngezinto ezibucayi esithinta izwe. Umnotho, ezenhlala kahle nobudlelwano bamazwe ngamazwe ngezinye zezihloko okuzoxoxwa ngazo. Njengamanje iqembu le-IFP lingelesine ngobukhulu eParlamente likazwelonke kanti esishayamthetho KwaZulu Natal ilona qembu elikhulu eliphikisayo. I-IFP ithi imphumela yakamuva nje okhethweni lokuchibiyela ikhomba ukuthi lisethubeni lokuphinda lithathe isifundazwe. Abaholi beqembu bathi kwimigomo yabo bafuna ukubeka abantu phambili. In 1994, nobody was talking about corruption and load shedding. But in 2024, any political party that does not have a solution to corruption and load shedding has no place in the ballot paper. Umnumzana Hlabisa uthi ukhetho langonyaka ozayo balibheka njengolisemqoka kakhulu eNingizimu Afrika. Ufaniselo lokhetho njengolokuqala lwentando yeningi ngo1994 olwaholela ekushintsheni kwamandla. They will not be business as usual, delivering the expected results and seeing very little change. Mnumzana uHlabisa ube secacisa ngokubamba iqhaza kwabo esivumelanweni samaqembu amaningi eMulti-Party Charter wathi kufanele abantu badideke. Uthi iqembu leNkatha lizimele. Lengqungquthela izophela ngoLwesithathu. Indaba zeSABC ngingu-Ayanda Mhlongo empangeni. Umongameli uCyril Ramaphosa umemezele ukusungulwa kohlelo luzodla isizumbulu esingu1 billion amarandi sohlelo likaMengameli lwezifundo zobudokotela iPhD. Lolu hlelo lusungulwe ngaphansi kwesikhwama sikazwelonke sokucija abantu ngamakhono. uRamaphosa umemezele lokhu engqungqutheleni yokuqala yezesayensi nobuchwepheshe ePitoli.
ngabantu abangaphezulu kumakhulu amabini abaphuma kuhulumende, izifundiswa, imibutho yoluntu nenkokheli zoshishino abangungelene kwiziko lehlabathi le-CSIR ePitoli kuboniswana ngemiba yezakhono, ubuchwepheshe nokuvelisa njengezinto ezinganefuthe elichumisayo kuqoqosho lweli. Njengenxalenye yokuzalisekisa eliphupho, umongameli ubhengeze iphulo elijoliswe ekubeni ulutsha lube nako ukufikelela kuphandonzulu olunokuvela nezinto ezinkulu. It therefore gives me a lot of pleasure to announce the establishment of the Presidential PhD Initiative through an initial R1 billion investment from the National Skills. Umongameli ukwacela becandelo labucala namahlakani ehlabathi ukuba babinze ekukhuliseni utyalo-mali kwi-Presidential PhD Initiative Fund ukuze ibe sele ine-5 billion kwinxili yayo ngonyaka 2030. We would want business to take the lead, as business always takes the lead when it comes to research and development spend. And at the South African Investment Conference earlier this year, Minister Nzimande presented the early results of the Innovation Fund initiative, where the state has partnered with business in supporting technology-based SMMEs to commercialize their products. Kuthenjwa ukuba isithebe sengxoxo kwezenzululwazi, ubuchwepheshe nokuvelisa imibono emitsha kuza kuza nezisombululo ezizakuqhubisana nemingeni abajongene nayo abemibili ukuqinisekisa ukuba inzululwazi zenza umehluko ekuqulunqweni kwemigaqo-nkqubo emitsha. Umbutho wolutsha we-ANC uthi awuzokuvuma umyingo ngaphansi kwama-50 ekhulwini kuluhlu lwabagqatswa abangengamalungu epalamente kunyulo jikelele lonyaka ozayo. Umongameli walo mbutho uColin Malachi uthi abantu abatsha banako ukuba negalelo elikhulu ekuphuhliseni elilizwe. Ukwagxeke ibhanki enguvimba kunye nesebe lezezimali eyityhola ngokuba nefuthe elicinezela iimpula zikalujaca. I-ANC Youth League ikwafuna amanyathelo angqengqwa kwibhanki ezityholwa ngokusingela phantsi irandi. Umbutho ovuka ibambo umemelela amanyathelo aqatha ngakwiibhanki ezithabathe inxaxheba kwigumgedle lokusingela phantsi ifuthe lemali yelirandi. uMalachi uthi urhulumente makagalele kuqala yeke ukuhlawula abasebenzi bakarhulumente esebenzisa izo bhanka. It's a criminal offense to manipulate the rent. People have maximized profit at the expense of South Africans, mainly the middle class. The banks that were involved made profit out of stealing from South Africans. ANC Youth League bakwahlasela irhuneli yebhanka enguvimba. The governor of the Reserve Bank is sleeping on duty. Sleeping on duty. All he does is to increase interest rates when he wants to, lower inflation in the country. He's an inflation targeting fundamentalist. He doesn't want to grow the economy. Lo mlisela nomthinja nombutho omkhulu uyakukhaba nokucuthwa kohlahlo lwabiwo-mali okuthethekayo kwisabelo sengxowa-mali yabafundi ye-NSFAS. Treasury must urgently increase, not even cut, must increase the budget of NSFAS to benefit majority of South Africans. I-ANC Youth League ikwakhusele usosiba jikelele we-ANC ufikile mbalula ngonamnawo wecekwa namagqala e-ANC ithe iza kuzikhusela zonke iinkokheli ze-ANC kwinto ethi ziintshukumo zokuthibaza iinzame zokutshintsha impilo yabemibili. Umzulili oneminyaka 35 ubulelwa umkutukana obedume ngelikaZahara ushiye indimbane zabalandeli bomculo wakhe zidabukile ngokudlula kwakhe emhlabeni izolo. Sikhuluma nje embukeli yaqhubeka nje nokungena ke amazwi enduduzo aqhamuka einkalweni ezahlukene emhlabeni ngenhloso yokududuza izihlobo nabangani kanye nabathandi nje bomculo wakhe. Laphuma ilanga kwilali yasePhumlani eMpuma Koloni ngomhla wesi-9 kaNovemba ngo-1988 kanti kukubabalwa kwehlabathi liphela hayi nje idolophu yaseMonti ngoMasithathu ubulelwa mkhuthukana nobesaziwa njengoZahara. Wathatha isigqibo sokwabela izizwe ngesipho sakhe ngo-2011 ngencamisa yecwecwe elithi Loliwe nelafika emanqwanqweni eplatinum. Wajizela emafini ngokulandelisa ngecwecwe elithi Phendula
ngo-2013. Wandizana ngakumbi ngo-2015 ngecwecwe elithi Country Girl nelathwajize nge-Triple Platinum. Ube inkwenkwezi eqaqambe ngokwahluka nangelango 2017 icwecwe lalisithi Mgodi ukuza kuthi ga kwelesihlanu elithi Nqaba Yam, wokuhlala ekhunjulwa ngamagama begangatha ngawo nesinqe bequla ngaso emculweni wakhe obechicimisa iqhaya kubugcisa nenkcubeko, impiliso nobunye ezizweni. Zahara for me will be remembered as someone who chose to be herself. She would always say, I'm here to heal the people, I'm here to heal people, I'm here to heal people. Her music was healing to me. Sometimes would bring pain. I would also understand, where that music came from, She'll be remembered for making music from her heart, making music about the real issues of people's lives. Zahara's death is a real unfortunate one. I mean, we've been robbed of great talent. She was talented, she was vibrant, she was a wonderful composer. Ulusanda Mbane otyelele ikhaya likaZahara uphefumle ngemeko akuyo umama wakhe wenjenje. Mama's looking amazing. I'm sure she's in pieces, but she's keeping it strong. I'm sure for everybody else who's going to walk in here, she's a picture of clear strength and wisdom, which can only come with age and having given birth to someone as big, because isizalo sakhe literally changed the universe. Ngubani na obengayilindelanga lenzwakazi yesizwe okokuba ibuye esibhedlele ingumqabaqaba uza kuqabela amaqonga uqaqambise isingqi saseAfrika kwakhona. Usapho lukaZahara luthi luphulukene nengqaka kambe lumtyibele njengeqhawekazi ebeliyimvuzemvuze bububele intobeko nobuntu. Ukanti urhulumente waseMpuma Koloni uphose amazwi wenjenje. Ifamily mayomelele izihlobo zikaZahara kwi-industry, abantu balalali yakulo Zahara bonke nje abantu baseBuffalo City, Eastern Cape, South Africa sithi ngxe akuhlanga lungehlanga. Siyayazi xa ithe wasihlutha into ebesiyithanda ubuyisa eyakhe makwenzeke intando yakhe. uZahara uwe evuka kumahlande nyuka kwikhondo lakhe lomculo. Ngo-2014 waswelekelwa ngumninawa, ukanti ngo-2021 waswelekelwa ngudadewabo omdala. Ushiya ngasemva isoka lakhe nazalwa nabo abathathu, ukanti iinkcukacha ezithe vetshe ngesingcwabo sikaZahara zisiza kuvakaliswa. Esinye isikhululo senqwelo moya se7 billion rand kufuphi neDurbanville eKapa sisekwe ukuba siqalise ukusebenza ngonyaka ka2027. Esi sibhengezo senziwe zinkokheli zamacandelo bucala kwingxelo yamajelo endaba phezolo. Umseki weCape Winelands uAdele Klingenberg uthe injongo kukuba esi sikhululo iFicentral Airfield simelane nabakhweli abayi2 million benqwelo moya zamazwe angaphandle nasezekuhlaleni. Uthe ulwakhiwo ke luza kuqala ngonyaka ka2024. Siyaphuma esidala kungena esitsha nanjengoko isikolo sophapho iCape Town Flight Training Center sitshitshiswa. Endaweni yaso iza kuba sisikhululo senqwelo moya iCape Winelands. Kulindeleke kuba umyinge we25% yabahambi abasuka ngaphandle okanye kwezinye idolophu zeli basebenzise esi sikhululo. 7 billion is the current estimate of the project. It is privately funded. It's not government funded. It is all privately funded. And the funds we will secure by way of equity and also loan funding. This is an existing airport with existing rights, so we're expanding the airport essentially. One of the runways we will refurbish, and then we will also be expanding an additional runway, the 3.5-kilometer runway, and then yes, the terminal infrastructure essentially will be new. Izazi ngezophapho zithi umzila ophakathi kweKapa neGoli umi kwindawo ye10 ehlabathini njengowona uxakekileyo. Isikhululo senqwelo moya esitsha siza kuncedisana nesaseKapa iCape Town International Airport ukuphungula umthwalo. Isikhululo esitsha sakuqala ukusebenza ngo2027 emva kothethwano nabachaphazelekayo nasemva kokutyikitywa kwazo neenkqubo zolawulo.
Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Sisigoqa lapho ke mbukeli izindaba ebesikuphathele zona kuleli hora. Wembukeli sibame ngazibini. Kodwa ke ngaphambi kokuba uphume uye naphi na ukuba ufuna ukubona into yobana kunamachaphaza namaqabaqabaza emvula qiniseka into yokubana uthe gqolo ukujonga isimo sezulu rhabula ungafinci. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Iqaba Promotions ezenze kwisixeko saseMonti kwisixeko ke esimbaxa saseBuffalo City iza kusingatha umsitho wamanqindi onomxholo othi Night of Champions. UAyanda Matiti ke oyi-boxing promoter nokoko ngusihlalo ke we-National Professional Promoters Association oza kusixelela banzi malunga noko sinokukulindela kulo msitho zayo kunye ke nenqanaba olulo lomdlalo wamanqindi kweli lizwe. Ayanda masikubulise enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Enkosi ngokuba ube nathi namhlanje. Siyabulisa nakuba phulaphula ngale tsatsa. Enkosi kakhulu. Hey, umdlalo wamanqindi ngumdlalo othandwa kakhulu kweli phondo lalapha eMpuma Koloni kwaye ke njenge-promoter kunye nomuntu ke owuthandayo lo mdlalo ungathi mhlawumbe malunga nezinga lamanqindi kweli lizwe limephi? Lo mdlalo ngumdlalo wokuqala kwimbali yamanqindi lapha eSouth Africa ukuba kube nenjinga zesizwe lento kuthiwa yi-national title South African titles benhlanu ngosuku oluyi-1 ngumdlalo njalo lona kuthiwa ke xa ubizwa i-Night of Champions kulindeleke into kuba bafana abahlanu abazinjinga zesizwe okanye i-title ezi-vacant babe kanti bayazilwela ngomgqibelo emva kwemini. Hayi jonga kobo busuku kuyoqhawuka uNobathana kusala uNobangela. Ingaba yintoni umahluko phakathi kweXaba Boxing Promotions neXaba Boxing Academy? Khawusibalisele nje. I-Boxing Academy izimele bucala sister organizations. I-academy le ibaqhuqhayo abafana batrain ibenze babe kanti bangabantu abakwaziyo into kuba basinikeze lo mdlalo wamanqindi either kwicandelo labafana abangabhatalwayo lento kuthiwa zii-amateurs bathi ke bagraduate babe zii-professional boxers ultimately babe zii-champions zalapha eSouth Africa okanye injinga ii-champions zehlabathi. So i-academy yenza loo nto yona iyakhiqiza iXaba Promotions iyathelekisa. Okay. Iyo le iye izidibanise izinto xa ready ithi izani babukela iXaba Promotions ke leyo
idibanisa lo mdlalo ngomgqibelo we Night of Champions of 5 South African titles. Ndiyathanda into yobana because kuyatshiwo apha into yobana amasa azawube ebekwe elangeni. Uye watsho ngaphambili into yokubana ngabafana abahlanu abazawuba yinxalenye. Siyazi ukuba ngempela veki ke izawuba ngulo msitho omkhulu oza kube usingathwe yiyo iQaba Promotions. Ndicela nje usichazele ngakumbi ngawo lo msitho. Ingaba mhlawumbi abantu yintoni abanothi bayilindele kwaye ndiyathanda into yobana usikrobisele nabadlali okanye imbethi manqindi ezabe ziphala phambili. Kune female bout eyi-1 sasazi kunomntana okuthiwa nguNozolwethu oyinjinga yalapha eSouth Africa, i-South African champion. Uzawube challengewa kwalapha eMdantsane, uzawube silwa no-Wethu uRhula waseBhayi eGqeberha. Umlo ohamba phambili lento okuthiwa i-main bout ubetween uPhumelelo the Truth Cafu waseDangen Village noStele waseMdantsane. Uyawukhumbula ke into yokuba ezinginqi ezimbini saziwa ngokukhiqiza imbethi manqindi eziphume imikhala. And kune dabe eli-progressive between ezindawo ezimbini iMdantsane neDangen Village. Kuba ndisetsho uCafu yena uphuma ngapha eDangen Village, uStele uphuma eMdantsane. Abalandeli ke bayijonge kakhulu lukhulu lo bout. Kuphinde kube nengxeke wangapha eBheteshayilo kwisithili saseChrisani, naye uzawube efuna ukuba yinjinga okwesibini yalapha eSouth Africa. Ulwa nomfana wangapha eMthatha uManzana. Ndiqhubekeke msisazi. Qhubeka zindala zombini thina sawutyefileyo. Zindala zonke. Kangoba kukho umfana waseKapa uMbangatha naye uzawulwa nomfana walapha waSandaginqa walapha eMdantsane. Ndiyathanda le nto yobana kuqukeka abadlali abasuka kwindawo ezahlukileyo. Ndivile ukhankanya neMthatha phaa, ndivile neMdantsane. Into ethi ngenene kukude apho kuyiwa khona. Ungathi mhlambe yeyiphi imicelimngeni nokuthi uhlangabezene nayo xa uququzelela lo msitho, kwaye ke xa ujonga namalungiselelo ungathi kumnxaniphi ngoku? Amalungiselelo kwistage sokugqibela silindele nje into yokuba abathandi nababukeli bamanqindi bazalise laa ndawo kuthiwa i-ICC i-Convention Center apha eMonti phambi kwasemanzini. Izinto ke abafana abalindeleke into abazenze bona into yoba ukuze babe kanti bayayilwela ezi title ezibekiweyo benze iweight yabo, ubunzima babo kule weight ezi title ezikuzo. Bayalungiselela ke bebehloliwe izolo ngogqirha. Bajongwa umyinge wobunzima babo ofanele ukuba bonke ba within ilimit bekufanele ba babe kanti bakuyo kule viki. Bawuthi ke basikhwela isikali ngoLwesihlanu pha ngo-11 then ke ibe kanti bayavumeleka ngokusesikweni into yokuba babe kanti bayazilwela ezinjinga ezi titles ngomgqibelo. Ngenene nangenyaniso wena Ayanda singatsho into yokubana alithandabuzeki ikamva le-boxing ingakumbi xa sijonga apha ephondweni laseMpuma Koloni kuba siyaqonda kudala ngexesha lengcinezelo abadlali babengavumelanga ingakumbi abesawujonga ababebala elintsundu bebengavumelanga into yokubana badlale kwi-world titles. Kodwa ngoku siyabona into yokubana sinabadlali abaphuma ephondweni nabaphuma izandla. Singabalula oMbulelo Bhotile, oMasibulele Makhephula, oVuyani ngabanye babadlali abaphuma apho ephondweni. Ndiyathanda ufumanisa into yokubana njengoko eniphuhlisa ababadlali singatsho into yokubana basakhula, ingaba eyona njongo okanye apho nifuna ukufikelela khona njengeQaba kuphi? Sifuna kanye bafikelele kwelo bakala lalembali laba bafana okanye ezilegend uzibalayo, oVuyani Bhungu, Welcome Ncitha, oMasibulele Makhephula, oGabulava Baza. Aba bafana sibabalayo ba-schedule to fight ngoku sebe lento kuthiwa zi-ratings barenkwa kwi-top 15 imajority yabo
in the world rankings by major world bodies, your EWBC, WBO, WBA, and IBF. So silindeleke into yokuba balimele ilizwe laseMzantsi Afrika necontinent yaseAfrika bade baze nazo as world title, base reconnect with that historical glory yalapha eSouth Africa eyenziwe ngabo bafu esibahloniphileyo uthetha ngabo. Naba lento uthi wena Eastern Cape iseyiboxing mecca, amanqindi asathandwa apha, isakhiqiza abantu abarepresenta lento kuthiwa i-boxing science ngokwenene. Silindeleke into yokuba le ndawo yase-Eastern Cape ithi bholo ikhiqiza abafana bathandwayo, nabo bafana bazawuthi bakwazi into yokuba basinikeze njinga zehlabathi sizilangazelelayo sisizwe saseMzantsi Afrika, ingakumbi iphondo laseMpuma Koloni nomasipala ombhaco waseBuffalo City. Ndiyaqonda ubana ukuze babe kanti bayafikelela pha eNcochoyini, ingaba mhlawumbe zintoni okanye ngeyiphi mhlawumbe inkxaso engathi niyidinga kunene? Ungathi mhlawumbe enough is being done uqinisekisa into okubana inkxaso iyanikezwa aba bafana basakhulayo? Sawusoloko sicela kurhulumente avule iminyango, sicele na kwi-private sector iqwalasele lento kuba iyabonakala into kuba isport seboxing asinawuze sisurvive ngaphandle kwenkxaso karhulumente, amabakala onke karhulumente, local government, provincial government and national government. But urhulumente nasiqale sele iprioritizile lento kuthiwa i-boxing development, iyacaca into kuba imizi yabuqala i-private sector ingakhange yangenelela, asinawukwazi into yokuba si-reache our fullest potential, kuba i-sport ne-boxing in particular has its own economy, but ifuneka ku-investiwe ukuze sikwazi ukukhiqiza ezi njinga zehlabathi zikula mgangatho wezinye sizibukele eTV-ni ngecawe kusasa. Abafana abaninzi oDeontay Davis Floyd Mayweather siyafuna ubana bethu apha okay kuthiwa iAfrica neSouth Africa iyacontribute ngabantu abathi babukelwe xa kuthiwa bazawulwa lime ihlabathi lonke libukela aba bafana babe nabo ilento kuthiwa ngabantu abenze ubutyebi iwealth yabo bayidrive from the sport. So kuyafuneka ke ngoku into yokuba urhulumente ahambe nabantu besport abaku-sporting sector bathethe ngazwilinye namqhelomnye. Ewe injalo kanye. Hayi sifuna uMayweather bethu kuya ke bazawuqala apha bephuhliswa apha ePhontweni. Sinqonelela ke konke okuhle kumsitho weni angangahamba nangempumelelo. Igwala Klonina Ayanda masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabulela kakhulu, siyabulela nakuba mameli balapha kusasa bale show yakusasa. Yes, igama lenkqubo yi-Ekhaya Jikelele. Lo besincokola naye nguye uAyanda Matiti ongusihlalo ke wombutho we-National Promoters Association obethatha nathi ke ngomsitho wamanqindi engantsuku ke zingatywala uzabe isingathwa. Ngoku ke masithi qhwizi ndwendwe livenkile ngagunqi ubukele i-Ekhaya Jikelele. Siphinde sikwamukele ke mbukeli lapha ekhaya jikelele. Umkhandlu weTheku KwaZulu-Natal iwona mkhandlu obaqaqwadwe bonke emakhanda emidlalweni yamasalka. iTheku lilandelwe umzinyathi kanye nomasipala iKing Cetshwayo. Ukubheka nje ke lemidlalo sixhumana ngohlelo lweZoom no baba ke uPetros Ngubane walapha ya oyimeya ke yasemzinyathi. Baba Ngubane sikubingelele sikwamukele lapha ekhaya jikelele. Ngiyakhuleka ekhaya jikelele. Ngithi uyathuthuka umzinyathi sesikhona ngempela kubathandi bekhaya jikelele. Sibonge kakhulu. Ake siqale nje sinibongele ke ngokuhlabana kwenu kumasalga. Engabe kuhambe kanjani? Ngiyazi ukuthi nikhale isibili lapha yana okumsebenzi omhle kakhulu. uNkulunkulu uyisimangaliso. Besingalindele ukuthi singathola kuba silale isibili. Siyazi khona esenza kahle kukho okubili okuyi rugby neboxing. Kodwa namhlanje
size ukuhle kakhulu kokuningi ukugijima ibhola leinyawo ivolleyball abafana namantombazane ingakho siphumele kubahlali sibili sifisa ukubonga kakhulu abadlali abaqeqeshi ama-confederation nabo bonke abebeyingxenye yokuba siphumelele ngalelo hlobo esiphumelele ngalo. Kube njani-ke babungubane nje-ke ukusebenzisana kwenu nomnyango wezemidlalo esifundazweni? Kusidumaze kakhulu ukuthi kuyaqala ngqa ukuthi singaxhaswa umnyango. Ngiyacabanga ukuthi uyokhumbula ukuthi nami ngiyingxenye yamaSalga yakwaSalga njengoba ngimele ikwesifundazwe saKwaZulu-Natal ku-NCOP ongiphuma khona lapha kuSalga wethu waKwaZulu-Natal. Wathi mayisibikela usihlalo wethu kweprovince yaKwaZulu-Natal umhlonishwa uNtuli ukuthi i-department yakwaSports ayizosiza esifundazweni. Asangakholwa lokho ngoba lemidlalo yaqala ngoYanaloga kwaZulu Natal Local Government Association ingakabikho iSalga yabe sifonywa kamuva iSalga siba ingxenye yayo ke iSouth African Local Government Association sasibadlala lama games usehulumeni ophethe omdala wakaZulu ngaleso sikhathi kwaze kuba kuyaqhubeka ke sesixhumana ke eNingizimu Afrika yonke association lena yamaSalga eyakaSalga kodwa dumale kakhulu ukuthi umnyango wezemidlalo isifundazwe sethu kume kuba singasekeli into ebuyisa abantu kuba babe munye inhlangano zepolitiki iqala lento ngayingezwani IFP neANC ade kuliwa kodwa iyona yasiza ukuthi intsha nabantu nje abathandi bezemidlalo baba munye noma wakhuluma umengameli oqala ubaMandela kwezemidlalo kodwa thina sasive siphambili lapha kwaZulu ukudlala kuba siqale ama games lawa ayedlala ke ehlanganisa bonke omasipala ngaleyo ndlela sidumele kakhulu. Ngabe mhlawumbe babungubane yini inhloso yale midlalo lena mhlawumbe? Inhloso yale midlalo ukuthuthukisa amakhono kubantu abasha ukuba bakwazi ukuba bayizibone lawo bazigade ngawo bese bethathwa ke inhlangano nama-club amakhulu osiphiwe Shabalala nabaningi bathathwe kule midlalo baze bathathwa ke bayodlala phezulu kwe-NPFL baze babe sekuyi-PFL konke lokho kwenzeka ngoba bebonakala amakhono abo ama-club behla bahloniphekileyo oMtawungi oJomosono bono babukhoza nabaningi abalapha kwaZulu-Natal besuka kunqodo ngamaqamba amakhulu amaZulu kanjalo oLamontville Golden Arrows bezobheka bezoscout abadlali njalo futhi abadlala ku-rugby abadlala kule midlalo emikhulu ama-confederation amanye aseNingizimu Afrika bakhona baphuma kule midlalo ngaphezu kwalokho futhi inkosazane le midlalo ayiqedi isithukuthezi yenza ukuba abantu abasuke kwidakamizwa basuka abantwana futhi ngokunjalo ophuzweni nalowo mkhuba nje engabamibi bangene ezilingweni zayo bedlala lapha bayiphatha kahle bahloniphe nabazali futhi. Babungubana ke samukele ke uZama Sokhaba njengamanjena ophuma lapha emkhandleni waseThekwini sikwamukele Zama sikubingelele lapha ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngokuthi ke sixhumane nawe. Zama Sokhaba sawubona sisi ngabe uyangizwa? Yebo ngiyabingelela kakhulu ngibingelele kubabukeli nathi sikubingelele sinhalalisela ithuba enisipha lona sinhalalisele kakhulu ke ngokuthi ke ninqobe lapha nihambe nayo niphuma number 1 lapha yana kumaSalga Games engabe nje kuhambe kanjani nje mangabe mhlawumbe ungasigoqela nje uhambo lweni ukuthi luhambe kanjani nize nifinyelela kulokhu kuphumelela. Uhambo lwethu eThekwini luqala phansi emawadini lukhuphuke njalo ngesakwetha emkhandlwini ngokuthi amaThekwini Games liqoqe kuzo zonke ke indawo liqoqa abantwana baphumelele ke abantwana liselingene kumazoni liseleo nakuyi-region la sesibaqoqa khona sesibaqoqela ukuya kumaSalga la bakhethwa khona sisebenzisana nama-federation ama-sports code wonke bese ke ekugcineni ke sifike la esekugcina khona ke sekuyi-region
mase kuyi region suwe sesiqeqesha ke lapho sesihlanganisa isquad esisuke sesiyana leyo sohlasela ngaso ke kuma Salga Games. Umkhandlu iTheku njengoba kuyinina ke nikhale nemuka nendebe engabe ubunja nje lomqhudelwano obani abanithwalise kanzima. Hayi asinabo abantu abasithwalisa kanzima kakhulu ngoba umqhudelwano lona sesudle amahlandla avile manje kwawo 18 siwudla nje umhlanganiso njengoba isikhulumo sokuqala besishilo sokuthi ada aqala lama games sibonga nje uhulumeni kazwelonke ayimini welokhuzana weprovince ukuthi usilekelele kakhulu kuleminyaka emini noma kubungaxhasanga kulokho ngenxa yama challenges oyisenawo wama floods nazo zonke izinto kodwa siyabonga kakhulu emkhandlweni waseThekwini ukuthi bavumile nangonyaka odlule kade siseyimini ezimbi bavuma futhi nakulonyaka ukuthi singenele solanda ongokwethu ayisihlale sibashaya ke bayazi nabo abantu abasimisa kanzima siyasibe nenkinga kuyifootball kodwa asibi nayo inkinga enkulu ngoba siqoqe kakhulu kulawa amanye siyayiqoqela nje size nazo ke bese sithatha ke umhlanganiso omkhulu ke aqali namhlanje aqalanga kulonyaka nangonyaka odlule nangonyaka olandelayo inteko emnandi ngalama games esilekelela kakhulu thina siyisizwe ngoba la emkhandlweni siya developer sibonga nje ukuthi iyasiqhizela abadlali ubongiwe Msomi nje owala eHammersdale lo ophethe okapteni weSpa Protea uyena okhiqizwe wona lama games Precious Mthembu naye odlala khona owala eWaterloo ungubane naye bedlala owaselamonti bonke nje indawo uzinhle ndawonde oyiplayer yerugby women's Springbok owala eChesterville abadlali bethu baningi uSimphiwe Ngema udlala kuitennis uyiplayer siyajabula kakhulu for South Africa under 15 baningi kakhulu abadlali esinabo nothina Mboli owethu la udlalela iBanyana siyaqhuba nje kakhulu owasenani so siyajabula ukuthi kuyabanikeza abanye bangena kwiadministration basebenze bethathwa khona lana abanye baba coach baqhubeke bathathwa khona lana siyabonga nje lemidlalo iyalwakha ulokhuzane umsebenzi ukhipha amathalente usakhela imisebenzi abantwana bakwazi ukusebenza babeke isinkwa emakhaya kubo nanokuthi ke isenzela ukuthi iTheku lethu le fly to other countries because ma ufika nje kuthiwa uphumaphi uphuma eThekwini so siyajabula kakhulu ama games asinikeza omkhulu umsebenzi asenzela omkhulu umsebenzi ngokudayisa umkhandlu wethu waseThekwini. Zama mhlawumbe ngabe niyasazi isizathu ke senza ukuthi ke umnyango ungaxhasi kulonyaka njengoba ushilo ke nobaba ungubani ukuthi cha kulonyaka axhaswanga nawe futhi ngiyakuza usuyaphinda mhlawumbe sikhona yini isizathu esidala lokho? Abanga ukuthi isizathu esikhulu esaziwa nje umhlaba wonke ukuthi la KZN siphinda nje into yezikhukhula yasiphinda kaningi ngiyabheka ukuthi ke isifundazwe ke esibhekele wonke omasipala abawu54 bonke omasipala bebekade bethintekile bekungeke ke mhlawumbe kube lula kuwona badedeleke komasipala ukuthi kube omasipala abakwazi ukuthi bayihambisele abantwana nanokuthi bakwazi ukuxhasa kulezo zinto benzile komasipala angicabangi ukuthi ngonyaka owodwa sesingababeka itshe emhlane isazi ukuthi bekade kwenzekeni ngaphambilini kodwa ke ukubaphathi bonke nawo uhulumeni uyawazi lemidlalo uyiqhubekile wayixhasa lemidlalo eminyakeni yonke uyayazi magalelo ayo esizweni ukuthi enzani siyacabanga ukuthi bekuyilonyaka angithandi ukungena kakhulu endaweni zalokho ngoba bakhona abaphathi bakaSalga abaxoxisana nomnyango. Babungubane zikhona yini ingqinamba ekeza bakhona ngoba sike seza ukuthi umkhandlu amajube eNyukhasela uke wathi ukusikaza ukuhoxa kulomqhudelwano. Ingqinamba khona zokuthi ke ngoba mina bengihambi kahle njengoba kufanele siqoqe intela kubantu abakhokha abantu kuba basebenzi abanamandla okukhokha ulukhuni-ke emkhandlwini ukuthwala zonke lezi indleko biwa lapha abanye bethwele nzima badonse kanzima sonke ukuba siye lapha kodwa siyabonga ukuthi siphumelelile
basiye njengoba esho udadewethu ngiyathanda kodwa kusho hayi samqoqada kwi-rugby ngashafa sashaya umgundlovu ngoba ukhawunda dlale ngisho ngithi simthole kahle kwi-rugby ngajabula ngathi ngalithola itheku ngakho-ke siyababongela ukuba bathatha number 1 nathi siyazibongela ukuba sithatha number 2 kanjalo futhi siyababongela nabanye abathwele abakuthole khona ngasho njalo dadewethu. Zama hayi babungubani uyasho ukuthi hayi cha lokho kushoyo ukuthi ke abekho abanimisa kabi hayi kubheke eceleni banimise kabi lapha kwi-rugby njalo njalo mhlawumbe nje uma ngabe sesiqhubekela phambili ikuphi mhlawumbe engathi nifisa ukubona ngonyaka ozayo mhlawumbe okusha noma okungenziwa kube ngcono ngonyaka ozayo? Babungubani angafuni ngimfake esazweni angitshele nge-rugby awayeke wonke amakhodi awu-16 bese ngithi mangithi ngizomxoxela ukuthi nje kuwo wonke amakhodi awu-16 abekhona awu-13 ebefake ebekhona awu-8 awune yitheku kwase ukuthi-ke ethole ama-gold medals kwase ukuthi-ke sathola inkomishi eziwu-8 kwase ukuthi le 9 ka-9 umqomo lo owokuthi nje besibaqoqoda nje kodwa ngiyajabula ukuthi ngoba angifisi phela mina ngumhlali wase-KZN ngiyafisa ukuthi amakhono aphume kuyo yonke indawo ngiyabajabulela nabanye abawinile kulokho abakuwinile because masiya kuma-game kuyimidlalo sisuke siyokwenza ukuthi kube khona uthando sakho uthando kubantwana bethu nokuzwana nayo yonke into uma bewina nabanye siyajabula kakhulu. Sibonga kakhulu ke Zama Sokhaba ngesikhathi sakho namhlanje sinifisele futhi okuhle ke nangonyaka ozayo siphinde sibonge nakuwe ke babungubane ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sinifisele nje konke okuhle. Sibonga kakhulu nakule itheku sithi ngonyaka ozayo sikhona la isibheke eduze kwalo. Sibonge Zama. Siyabonga kakhulu Amzama Zulu Sokhabase ngiyabonga kakhulu. Sibongeke ubekuzama Zulu Sokhabase lobesixoxisana naye kanjalo ke noba uPetros Ngubane ophuma laphana emkhandlwini ke wasemkhanyweni kanti ke uzama yena ke uphuma lapha emkhandlwini ke waseThekwini njengamanje ke emukeliso siqu edolo siyabuya emva komzuzwana. Enkosi mbukeliwe ekhaya jikelele ngokuhlala nathi kukumdlalo ke omtsha weqonga othi Shwele Baba lomboniso ke uqhutywa yimiba ethile kwaye ke eyona ihamba phambili ngumba wabasetyhini abantsundu indlela ke abacinezelwa ngayo luluntu nabantu ke ngokumanzi kunye noba bathi baya bathanda lo mdlalo ke uphumelele iwonga ubhalwe ngumutshabi Tyelele ze walawulwa ngumsindisi Nxumalo onathi ke apha e-studio ukuze asixelele ngenkqubo mveliso yalo mdlalo mlawuli msindisi masikubulise sikwamkele enkqubeni. Cha ngiyajabula nami ukubalana. Kunjani? Ngiyaphila kakhulu. Ndiyaphila nami Nkosi. Ndiyakuthanda nje usixelele banzi kumbukeli ozawuva kuthiwa Shwele Baba ingantoni? Kusho ukuthi ke iShwele Bawo ikhuluma ngomuntu wesifazane simbiza sithi uTikeleti Nkabinde ukuthi ke lo muntu wesifazane bekashadelwe kwa Soli Nkabinde okuwumuntu ukuthi akase abeni kusho lo muntu wesifazane unengane encane abambiza bathi ke ingane lencane kusho ukuthi ke ingane ukuthi intombazane ukuthi ke uTikeleti uthe ke mayethola ukuthi ke ingane yakhe lencane ihlukumezekile ngokucansi ihlukunyezwa umnyeni wakhe lo ngasekho emhlabeni lento leyazange izimphathe kahle ithi mayingamphathile kahle kusho ukuthi ke wayesecabanga ke isolo ukuthi amdlulise emhlabeni kepha ngaphambili ukuthi ke akwazi ukuthi ke alicubungule kahle ke lelo sokela ukuthi amdlulise emhlabeni kwase kwenza ukuthi lo muntu ke owumyeni wakhe uSoli Nkabinde uyadlula emhlabeni base ke bembopha kusho ukuthi iplay mayiqala sithola ukuthi kuTikeleti Nkabinde simthola ukuthi ke umuntu osohlele iminyaka emibili esejele kepha akazange azambulala umyeni wakhe ukuthi ke umyeni wakhe bekamhlukumeza wahlala kulomshado ukuthi mayehlala kulomshado it's because of iculture uma ehambe ekhaya ethi uyobika ekhaya zama ukuthi abatshele ukuthi lo muntu uyangihlukumeza kepha ke ekhaya bengamlaleli bemtshela ukuthi kumele ahlale abekezele ngoba indoda izembe ayikho into angayenza so ingakho ke wahlala kulo mshado wayesebona ukuthi ayikho into angayenza ngaphandle ukuthi ke azithathele nomsebenzi ngezakhe izandla yazi awungomlawuli kuphela koko
you are a good storyteller. Jonga usithathe wasinikeza umfanekiso ngqondweni. Ndiyaqiniseka into kubana mhlawumbe part of your future projects kuba nibhale incwadi kuba ndibona nencwadi kule theatre play. Ndiyafuna ufumanisa ngakumbi ngendima yakho njengomlawuli. Uqinisekisa njani into kubana yonke le nkqubo-mbaliso uyibalisayo comes to life njengokuba ungumlawuli? Ngicabanga ukuthi yonke le nto iya ngokuzimisela kumsebenzi wakho wenzayo nokuthi ke inhlonipho kumele ukuthi ihambele phambili nabantu osukusebenzisana nabo. Kubalekile ukuthi ke inhlonipho it's give and take. Ngaso sonke isikhathi kulo muntu osukusebenza naye akusho ukuthi nanoma umuntu omncane noma kumuntu omdala kumele ukuthi manje umeyise just because of ukuthi ke wena ucabanga ukuthi wena une experience edlulele kuyena. So ngicabanga ukuthi ukuzinikela kumsebenzi wami ikhona ke ongisizayo ukuthi ngikwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kusuke kukhona kumdlalo engisuke ukuthi ngiwenza e-stage as a theatre play umdlalo nje abantu basuke nje bewuthande kakhulu. So ngicabanga nje ukuthi ukuzinikela kwami kumsebenzi engisuke ngiwenza ikhona nje okungisizayo ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu engisebenza nabo basuke nje bakulangazelele nje bakuthokozele ukusebenza nabo. Ukuzinikela phakathi kokuzinikela kwakho indlela mhlawumbe usebenza ngayo ithe ikwahluka kuba wena kwi-synopsis yakho uyathi into bana usebenzisa lento kuthiwa yi-poor theatre style. Poor theatre style ngiqala uyiva ungathi mhlambe yohluke njani thukwezi eziqhelekileyo umuntu angathi uyazazi? Okay, kusho ukuthi i-poor theatre style it's a style that came with uJesse Grotowski. Okusho ukuthi ke i-poor theatre iye igxile kakhulu in terms of i-acting ethe ukwedlulela because we focus more on the physical body. So I usually say like kubantu engisebenza nabo ukuthi your body is your office. So kubalekile kakhulu ukuthi ke when we tell our stories ngaso sonke isikhathi as ama performance kubalekile kakhulu ukuthi ke sitshele abantu abasibukele ngendlela as authentic as possible. It's ngibe ngaleyo ndlela. So ngicabanga ukuthi i-poor theatre iye ingisize kakhulu. Ngicabanga ukuthi sengiyitholile mina I found my voice. Sengiyitholile indlela engisizayo ukuthi ngikwazi ukuthi every time mangisuke ngibhala umdlalo ngiyazi ukuthi ngiya for i-poor theatre because iye futhi isiza ukuthi ama performers akwazi ukuthi nje alingise ama characters ahlukahlukene futhi sikwazi nokuthi silandele i-storyline sibone ukuthi manje sedlala i-character kanje manje sekadlala i-character kanje futhi nje ngicabanga ukuthi iye futhi ba challenge ukuthi ke nanoma ke noma sebedlulela ngapha ku TV bawazi ukuthi ke i-character bayidlale nje ngokuphelele futhi nangendlela nje abantu abazoyithanda. Igama eliqaqambileyo the walikhankanya kulento uyithethayo ligama elithi authentic. Yes. Sifuna ulibone ligama ngeneni into kubana xa uthi authentic uzaba ngumdlali weqonga lonto ithetha ukuthini. Mbukeli umvile rhabula ufince uve lento kanye athetha ngayo ba injani na. I've taken a lot into consideration. Ngibuzile imibuzo eminingi ngazithola impendulo. The tiniest of the shoe is felt by the one wearing it. He is real. One day, nansi lento nikeza abadlali beqonga ithuba lokuba bachallengeke authentic lamki igama lesilungu kodwa ndifuna ukuthi ubana i-authentic ngeyona ndlela and ndikubonile nangoku uyijongile into kubana imvakalelo zakho it's like ukubone xa ucwangcise into iphume kanye ngale ndlela ocwangcise ngayo into endiye ndayifumana ndethuba ujonge lo mboniso. Ndiyafuna uqonda into yobana kuba utshilo ngaphakathi eqaleni when you were detailing the storyline into kubana ibandakanye kantoni sijonga apha imicelimngeni amanina ajongene nazo ingakumbi xa beningena kubudlelwane nabantu ababathandayo. Ndiyafuna ukuqonda kuwe njengedirector into yobana owona myalezo enifuna
ukudlulisa kuluntu umuntu ozawuthi mhlambe abukele ngeyiphi into efuna ukuba niyibethelele kuyi? Kusho ke as a director into engifisa kakhulu ukuthi ngiyidlulise kubabukele ekhaya nalabo kade bebukele ngesikhathi ke idlala iplay. Ngifuna nje ukuthi ke because I believe ukuthi baningi abantu abasifazane abahlukumezekile even esikhathini samanje ukuthi ke bazithola besemshadweni ukuthi ke abaphilisekile kahle bayahlukumezeka kepha ke kuba nzima ukuthi ke leyo nto bayikhulume in public. So kahle mina with this play Ishwele Bawo ngizama ukuthi ke I am here to give the voice to the voiceless women out there. Abantu besifazane ukuthi ke izimbokodo kepha ke kuba nzima ukuthi lento le bayikhulume noma umuphi umuntu kube nzima nje ukuthi ke baphume kulowo mshado noma ke kungewona umshado bakhona nje abantu besifazane abafila as if like they are trapped in a situation. So ke mina I'm here ukuthi ngisho ke ukuthi ke you are not alone my sister, you are not alone Bogodo kepha ke I'm here to give the voice to the voiceless women out there. Oh, wathetha kamnandi and xa sizawuvala amazwi singalamanina sisiva kuni madoda kuba xa sizawujonga kaloku ukuphathwa gadalala kusuka kuni. So xa sizawuva nina taking the stand to say we are the voice of the voiceless kusiva sichulumanqe kwaye sibona into okubana nalobu mdlobongela sibonayo buzawude buphele mhle kakhulu umsebenzi wenu niqhubeke niwenza lo msebenzi and also bringing social ills because eyona ndima ibalulekileyo ye-theatre kukuba nithethe ngamabali ethu xa siwabona niwaportraya ngendlela eyiyo sizawubona impumelelo kulonto. Enkosi kakhulu. Makheke. Yebo. Cakes. Oh, makheke. Hayi jonga to go is to see ukuhamba kokubona Mbukeli lo ke ebesithetha naye nguye kaloku umsindisi Nxumalo besixelela banzi kaloku ngomboniso othi Shwele Baba. Siziqela ke siziqonqotha ngolohlobo ke Mbukeli eze yure yesibini ngoku singena kwi yure yethu yesithathu.